Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. KSSM Sonteron Aropen Anti-Drug Saputhak Deputy Commissioner Aphan Panong Ponsi Memorandum Alo Kheroni Police Station Officer in Charge Arideng Pipajarpon Pirthelong Monita tum Rakia Hormuke Chopen Penang Anke Thike Jangatum do Otanglo Rakia Hormuke Chopen Amithang Hemrita Virbom Tanglo Kedam Tang Arni Pen Sorkar Atum Students Organization Social Organization Atum Pen Penang An Arat Aphan Awareness Pipon Bomlo Lapen Karju Thek The Raki ke cho amunit atoma phan penang an hem kang samse tami thapon bomlo Lasona por hut nijang karbi anglong kheroni along KSSM Sonteron aropen pater pipon si anti drug saputhak lochar libom au somar atumpen chelangsi armukache jengpedo pon pen kheroni police station an paledam si nijang karbi anglong deputy commissioner aphan panong ponsi memorandum alo kheroni police station officer in charge arideng pipajerdamlo labang swamaya longkache tongdun president Samson Teron secretary Biswajit Teron lapen kapre KSA songjapi atum chetongdun si mayalong pidun Kheroni pen sai hon Teron Karbiang news Atome hin pen partir si policy pin ne to anti drugs la pen anti social activities la soni a topic pen ne to amren deputy commissioner DC name of an to pinpura lo pajir solo bot ni tumbang Kheroni high school of playground pen wan si la das duni tana anse ana la so SI rideng ngasil so kapele je pani to ini memang mati pinpura lo people Dasimet pen non malom alam ni tum theklong lo Karbiang long west Karbiang long along stami long lahai ing long ajo along sita me kedam tangar ni bangke lapon drugs kichu lapuson komani phan police tum kin neblong la son ni tum thekdung long kom hekaso san non la pinangan ningkan hotrok pen lapuson ni tum thekdung long ja san stame piniang bong aloman man ke pini bangke kedam hejong iru ni prang sami khirunia habar bangke son ta ba thom bang thi arta ki kom mate arta ki jume ka sumbar to phan drugs kichu joini pe ken konson te konlong lo lasin ni tum mathalo rabang so puthak ng si karbida chali asong tum benjong si kachirok tok mate awareness of program si tum pidun de putante non ke bang jilango sumara tum bangke an su se ka mahung to mang ram pen drugs kichu phai banang ba bom ta hai laso matha ben sinil tum hin pen jasimet pet pini DC aphan tum ka pin pura bang kala helo anti drugs la pen anti social activities la so ke bat pi ka long alang tum pen law and order hin pen tum chirap rap jin pen la so kan kircek je phana bang ke tum hin pen soning rikono athe bang ke nilat lang tum jong sinon kelang ka pangkri tu pelotang te la so drugs abang ke kichu bang ka phiong nang batong song si tum thek long ko bosi ni tum pen alang ni pan sodak pen tum ka chuning ni mate pin pura lo pipon lo la sin tum pin pura lo long ke jasemet pe son thong si tokon kalau dah ketok pona bangke pin pura lo long isia nombor ketok pona bangke jasemet pet pini karbi anglong aha wara lo long bang drugs ki jor la pen drugs ki jo to maphan along a town a so along commercial center long latung kiri kata kakuruk claim si nep alang le tum ki jor tum masame ki jo tum masame nep pen si alang tum maphan arona teng pen inside nanji la bangke ki cheng sia point lo sonia point bangke pini drugs pen kachira blog ason gutkha le punoi sikhor le punon lahai ormuta drugs pen kachira ason saide lo posi lahai sitame pini town along pini bozar along pini market along ke long ajo bihek asu mara tum stamela so kichu bang lon a phainang bat bi posi la bang stame pijor long le det nang ji pusin tum de district administration of Kulo laben labuson thotsi pini akon tum thek long bang ke ladak achar anti social elements tum thek polong dak tir kapathu puno ending kapathu puno ba kapre ludo kapathu da pini ani bang ke poisa pen kapathu labuson si along tum thek long ati lahai ke pathu tap ke pathu pru laya social anti social activities bang same prabjin pen disia tum pen nang tum pen bon nang je mate ingkir nai pusin tum la son thoma demand le son thoma ke mang na pini pin pro Ganja lapen heroin pen bangke thom police arideng kaching nang chitini phai kep arni adap the ang print prele por phai hini apor khoti PS ke parlo lahorijan karbi anglong Nagaland ahoi along kene ponlong atrak bearing registration number NL02D7837 Manipur pen ke wang bom apor hotsi a chempar along si nang patu ben siwanlo Kadokawe 80 packets ganja alin 8.6 quintal lapen free sabun ahom ke thap 40.70 grams heroin nepon longlo Kaching nang chegatum filter kalita artaningkan thongkebra hini bor pothar karbi anglong Dipok Mohanto artaningkan inkoraktrok bor pothar karbi anglong Rahul Tamang artaningkan Chris Sirke bor pothar karbi anglong pusi pangthekpon
Labangso naka checking ke padupon along kacerap kacetodun OC Khotkhoti SIUB Raju Dwara Nitul Soikia Swadhin Sorgiari ASI Bhatra Kedi Bora C20 CRPF Kembukajan APRG Kembukajan Lapen Khotkhoti PS Saifu John Das APS SDPO Bukajan Pen Ganja Lapen Heroin Kado Kave Ritarlip Thu Pemeji Aphan Chipari Dengponlo Bukajan Pen Sar Kurube Karbi Anglong News Dongkamukam tarlangso ingleng arong rabar bagan aray along munit ki thitang arpum ke longpon. West Karbi Anglong Dongkamukam outpost ke parlo Hamren constituency arlo tarlangso ingleng arong rabar bagan lapen kowe bagan aray along inut munit ki thitang arpum ke longpon. Lapen koson silabangso amuni ki thitang arpum ke longpon ma lake hadak arong asor ada prang por phai troxi apor malom hem ke chopang reng amarat api bi chai nong ke kokdam amat adung malom angnim kelong prek dak lapen kilang dam amat munit ki thitang arpum theklong loklo Lapen tong sekot pen Dongkamukam outpost IC aphan birta palesi Dongkamukam outpost atumsi labangso ki thitang arpum chepari dengponlo labangso ki thitang arpum ke longpen ke thek longpon pinso arta plikep malom pusi tang thekpon Lapen koson pen si kithima nonsi langpon bom lang pusi Dongkamukam outpost IC pen nang pachini dun Tara langso ingleng arong laki rong barim ke damtang arni sitami lapuson ke phophe pin lang nonsi ke cheng silang pusi rata tumpen nang pachini dun বজাত আমাৰ আৰক্ষী থানাত যে এজন অচিনাক্ত মৃতদেহ এটা ওলাইছে বুলি ৱেলছন আপোনাৰ ইংলেণ্ড খবৰ দিলে গাঁওবুঢ়াই ইয়ালৈ আহিলোঁ মৃতদেহটো তেওঁ চিনাক্তন কৰিব পৰা হোৱা নাই কোন জেগাত পাইছে আপোনাৰ ইংলেণ্ড গাঁৱতে ইংলেণ্ড গাঁওখন ৰাবাৰ বাগানৰ মাজতে পাইছে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নাই পোৱা তেওঁলোকে কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নেকি তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই আমি পিএমৰ কাৰণে পঠাম তাৰপৰা গম পোৱা যাব Volongkomaji Ram Rongpi Arong Amikar Probin Hansia Sopo Harmon Hanse Arta Ningkan Crazy Kiso Kacholong Ningkan Nerkep Kiso Chelangdet Aphita Kimimedet Ajok Pherangke Aphan Birta Nang Pisi Adim Aklong Paledamsi Kirap Aphan Setami Choning Ripedopon Volongkomaji Ram Rongpi Arong Amikar Probin Hanse Lapen Rublin Tok Bipi Asopo Harmon Hanse Arta Ningkan Crazy Aok Kang Dok Lapen Apok Kiso Kacholong Lokpen Ajok Ningkan Nerkep Kiso Chelang Pondet Aphisitami Kimi Angthek Abilang Non abangki arideng tangka mahasitami kadore pondet ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen local EM atuma phan kiso kachilang ji aphan pura kirap kilong bek ji aphan choning ripon pedulu Lapen ningkime arada tum sitami nang cherap chitu duntha pusi pherangke athengno kachoning ri pedupon Lasi kerap mati dihin amuki pali nangji adim lagi bank account number 9800018801 Lapen phone number 8822897244 pusi nangje thandun Phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong News alang li la bongso kiso la so aputhak si nilitum paklang ponpo alang li so piklo alang li ningkaner kep sir kep alang li chelang ep sitame non puam ta daka keme ang theka vedeta yok la si alang li pu cameraman phan same ke paklang pon phan si neli bor ipon la si cameraman alang li phan ke paklang phan si neli daka kabor ipon la si ke paklang phan la si Lapuson akiso yo Karbi Anglong Autonomous Council aning kemen na CM Dr. Tuliram Ronghang alang lipan rapon puasonte alang lipan isi mesen ji pusi alang litum chetheklong lapen alang litum ke penang o ningkan pen kesu chelang pamelo penang o pen si alang litum ke kesu dake medical college penang o hospital nogong hospital long stame kesu chelang pon bomlos stame lason akime sen ang thek non puan ta ang thek chelong ne det ayok alang litum kaning lak lapen alang litum aning ke oi kachiru amekri arnab la pusonsi do ponang lo la si labang so putak ilitum la so mekri meklan ke do pen ilitum lapu bang thi ili ni phane puthot ar rupon nang la so ke so putak koson kopi koson ma ilitum ningkan ko an pen si la tum ke so chelang pon bom ma kopi koson pen ma la so putak la ilitum ar rupon na la ningkan ko an pen si ke so chelang pon bom lan ningkan mangke nili chor damjui pensi nili su bangke kisu cholong lo lasi aprang pen mangke
civil lo long ta ek ma bilo civil long pen ek ma bi pen na phi ke nili tum wang lo melo polodi sita nogang long ta ka chipon ke batahini chipon e pen ta ako kimi kusi wang sulo ta mimi delo an ke no na phi tong kon lo kita tang Januari ho ta nili tumke medical college long ta ko an ne kibita non putok ta lalo dan nili pan ke ante nili ke kosong lo kacilang te po jong si nang kerabji boleh alang li tuliram lo hang tan nili pan tanang inso tha nili ta nili su ching hondok nang li su ka ching hon son tak te nili ta nili su ching hondok po nang li ta nang rap tha polo nang li pan nang kerabji pan nili ta nang chong hong ding lo la pen ke dokumen ko an ma ke do nili chot et lo la se alang litum lapuan cepaduk lo alang litum keso stame penang o daka alo dopon penang o dake nogong dak dipu along stame penang o chelang pono lapuson akisung si alang litum horok lo la si munit akai long ke lapuson akisung phopedet puason te alang litum pen stame chunigri pon la penalang litum stame mekri meklang pen sila so akiso ke messenger phan si alang litum mek chunigri padik krim lo